Bisa berong ak teng nang san hami kongwir na front media bat manta kasing ngadon bi ini herek kurba bat ilam batayangi kenjat phang news satellite lachet one te ba herek kubri subon pi joining im ta kasing ba herek long penchu introduce ya ladi ban ke ipang le menta keteng herek kevin kurba bidang ta electronics engineering asam Besku University dia na shnong mokulu kan mokam long penchu batai lang weu tau satellite lachet one ma bat ki ngilam pendan kampung no yauta satellite tau ini keteng lachet kalau form dari la live amateur communication hub for innovative technology basic operation jongnya dari tang store forward long simple word in ba ilan pa device ba operate in frequency kanya ka satellite can operate ba amateur frequency can be kamba 144 Hz but 435 MHz ni human feeding device itu ba operate kanya frequency ilan pa data isha satellite dan satellite pada poi ka pass ni unit ground station joni bana asam tahi mungkin ya pak atau bapla atau device data atau satellite kan pak ground station juga. Okay. Nah, for disaster itu tadi communication mungkin mobile communication ini kila ban dukun na data kila ban user ni satellite itu ya operate na frequency ni ya pak ni able kam satellite information ya basic ground station. Ke pelong ya pi pen ship interest mau ya kini ka project hi kawai. Untuk ini ngau boleh engineering ta alan kini ki itu sumkan ni kalau beta mencuai la million ini ulang teknologi pak ta space dalam subang hi wani ini ta ka introduce for university ru kena kita ni la senang tate guna ya kwa hi ya tu pai la select ni ini borok hi kena. Mur kada dan da ka selection process kan. Kia select na hikai. Okay. Ila tu ha ke select kumna kia ibla na hikai. Long punya tu lam yangi kata ka role jong pihak ni ka project. Long actively on prepare ni satellite ban gunun operate ni satellite la launch. Pisngo kumno haba pi o trelang bat kini ki experts monani na Druva space ya pi haba pilang le ni ka project benchna ni satellite. Aneka sen income to tension classroom la terbahi yang ikan guna balik ni brokai jab tu pada hadian kia kai physically ventilation table la push office ni saya kilong bench ni long hang high intellectual ni saya ben lagi brokai ta kalong hang kalong problem ha tu pada chatai tangi long tai pisngo kumno hakasngi papi pen hair uni rokat ne ka launch dia ma piang kadon ka excitement ne filong nervous ne ka pisngo hendak kasih. For orang tu tengok lang excited habro. Layak lecture campus ground station EA. Sen im tu layak syang hari tiada mitra pay berokai ketika launch. Sen im tu lahir im tu lang excited hala dis lahir sejam. Sen pas tu pas sen pas stage 3. Sen you tumble gum tu EA la. Asang do hub hi. Tu hang im tu la. Yang itu hadian kawan kong tak feel dah kami show ta so kial dah kayak itu kami show itu show ta nak tu project itu ki makanya student led project on tapi pun kena yang actively bapa ini itu lah nak kai ta dan kena itu kami lagi show ini tu show setiap feel tu show tu pang tu yang pai nak tahi mai isu ka launch ni rocket dia jong ISRO tegi dan em ki kita gi jingsham ki ba na ki setbacks na ki hurdles ma bosong ki dan em haba kat bidang tre ni project jong pi ki pun hi ke jen eta nawar kena makane ka company ka part job ko jong yu bila shule asai tu man kasni tu ni dan extra class bed ta pa shimke yang yu dan college ate training cha tu was space ru la bun class nya mes hai tu okay Nanti ini show pun alis ni manage lambat. Okay. Time management. Kumno kani ka launch pan wala ka kamlong ka kam ki result kamyo ma pia kwa ka team jong pi pat kanyo jhi kai nang ni shakmat through this experience ma wala ka kamyo ka results ki kwa ru ka fila na kani experience pan. Auto kani ka launch kamlong success to nya yo knowledge e ong kang ita
idang la dagi yo aviang tangi kalau easy yang next time ben lek ni work hai okey ka ground station tu kalau aviang ta tangi idang la ben dan naik aviang mission dah ka aviang ka university ni la ben aviang kalau la suk ka experience la dan pak suk hai ni banyak cakap yang dari sistem dulu tiki future projects yang pi kumno kadon em kataka lachit tu ne ko musu ongwa kadon dangdan ani khmat taki projects kata la ben tim nama ka Shanghai University okey ti kebakhadu pang sukan ong pikwa ban ong ayu ki khna khamtam ki badan interest yakni ka space and technology ma khamtam ni ki than not is ke pikwa ban ong na ki taki words of encouragement ni pikwa ban ong ki khna badang mut pule mentan ki badan interest kan ni ngaru kamu berkati on portionnya su kensangan su stangan semester last semester su agen san to do skene work hai ta nong pialan bahafi shembeti but kam di tang bahafi ong bam la nai shemra try nyala bi try ale ta mutahi Kulishi buan ba Herik mentang sengi fi sukman fila yo banyak kerani ni sepangkani nama kani kedika project ka bakam he mo kham tam sini not is kedika student led project te kulishi buan fila ada mentalang bet ni